To je veoma malo u odnosu na stvarne potrebe. Ministarstvo kulture redovno izdvaja sredstva za bibliotečko-izdavačku delatnost za slepe, ali nažalost poslednjih godina sve manje i manje i ova veoma važna delatnost je ugrožena. Odeljenje za štampanje knjiga na Brajevom pismu stoji praktično od početka godine, jer u ovoj tehnici, kao skupljoj tehnici, ne proizvodimo knjige zbog nedostatka sredstava. Očekuju se rezultati sa konkursa u oblasti informisanja za osobe sa invaliditeta i posle ovog rebalansa verovatno će dobiti sumu koju su inače u prošloj godini imali, to je 8 miliona. Ono što smo razmišljali sa Savezom slepih, sistemsko rešenje je formiranje i osnivanje biblioteke kao javne ustanove, jer to podrazumeva pre svega stabilno finansiranje. Novo izdanje je mnogo teže naći, pogotovo u Brajevom obliku, ali najveći problem u stvari predstavljaju udžbenici. Postoje te govorni softver za slepe na srpskom jeziku koji se može dobiti preko Fonda zdravstva i onda znači, najobičniju knjigu skenirate, pošaljete i onda vam taj govorni softver na računaru to čita.